nonga tukamshara we shall rejoice when Christ is eventually risen from the dead. Warazoche witaterwa tukashemerwa tukishongora kateshitagoro Kristo nawe yazuka. Naye okuvayo nebetaba mu kkubo ly'omusalaba kitegeeza nti okukkiriza okw'abantu b'ekitundu kino kweyongedde. Abwa TV West ni Senyomo Gideon na Sengendo Abdul Karim. Karimwe bare abanyamakuru bitu ebyo nibyo byasiba aho mu Rurembo urwambara mu district ya Rubirizi abicariza bashabwa obutehwa amasiko obambatambuzo muhanda g'omusharaba. Mukachitabankanye okundu kwenda reka nkiwe okuru kwenda enkuyanja yabicirizo myanyitari emwe nemwe mu Rubirizi bayitabo mu kutambuza umuhanda g'omusharaba obwe bari kwijuka Yesu bwabambwa. Ababasha bwo kutehwa amasiko hamwe no kuhamira mu kwikiriza. Bikira Maria nakakumurize ibaromwe owijo mahanda g'omusharaba abwe nshonga yakuretamu abwe ekyakujemesereza kwijo mahanda ogu okaterwa omushana. Yesu Kristo akafa yazuka hizoba rya kashatu kandi hizoba rya Sande abikiriza nibija ku bana baza kuzoka kwe. Nyowe ekisibe eki okuza kushika haruna koru ndikozise okwecumintereza nk'omuntu no kureba ibintu cyo abantu bakaterere bari kwetaga na Rubirizi nangwa na Uganda yone. Ekyo kiro kikuru nkitugaramu amasiko kugira ngo ebyo bizibe bitukurabamu okubonabona okutukurabamu okujumwa nangwa no kwehakana wawe cyatandike izoba na Kristo akakirabamu. Itwenke minyeto tureba ngo enyuma ho twizere ntukora ebitari birungi kandi kigambo keki kucirukurabamu nebyizere mbere bamwe bindi tureba ngo katureke njaye nyuma katureka amarwe nyuma katureke okukora ebitari byenyuma. Omugani makuru abakristayo n'abakristo mu Rurembo rwa Fort Porter izoba bakwatanisa omukutambuza umuhanda g'omusharaba obwe bari kwetorora enguto zitari zimwe na zimwe omu Rurembo ru. Aba baba bebembirwe Bishop w'ubureberezi bwa Rwenzori Reuben Kisembamoti hamwe na Bishop w'itorero rya Fort Porter Robert Muhirwa Kiki hamwe n'abandi banyadini. Simona akakuonyera Kristo ekyo kitwegesa ngo naitwe tusemerire kukuonyera bagenzi baitu tubakuonyere mu bintu bitakwisana na muno oboraba waino murwaire mukuonyere kumurwaza mukuonyere kumutwara mwirwaro. Batakatanchire kutambura twabanza kushitamaho na Bishop Reuben Kisembo aho yaherayo ubutumwa bwe bwa Pasika. Tukoza kusima habwa elections za hoire abantu bakomerwe tukoza kusomulisa guno kuterera president of Uganda mu article 121 of the constitution of Uganda yerezo ubusobozi president kuganyira abasisi akaganyira abakasisi akaba mukomo ya muganyira so tukoza kusaba na hata abanyakomo bingi abakwasirwe abiyo kwerinda political season during campaigns after election and tukakwatwa basiga putunali mukomo omwaka wona kumazireyo so tukoza kusaba president Museveni yakosoboze bwina kumuha kuganyira all political prisoners ya mukomo no kutunga national peace and reconciliation. Ahandu arayasirimu erisize karungo mu kibuga Fort Porter Kisembo nagira ngo abantu bine kujaguza Pasika n'obujunanizibwa batetire mu bikorwa birabaretera obuzibu obwo kwatwendwareji. So tulemo kuterera kurangwa abantu bayirinda ikigambo iki cy'ubusihani teenage pregnancies kanyere marriages and so on goza abantu kwirinda no kujaguza. So ndoza basima habuka cyo kintu twasaba mujaguza kurungi Yesu akafa yahumbuka batetera kunira kuboneza ubutawaho. Amakuru agagasha ko Nesmas Ndianabo na Jonan Tsingwire. Mwebare abanyamakuru bitu twazo mu district ya Tegegwa abiciriza Kristo bahigo kongerama no mukunda Yesu Kristo ahabwo kwiciriza akabambwa kandi akafaha bwabo ebina nibindi byagambwa Reverend Father Adolf
tebe yarerwa bwana mukuru wa Kakabara Parish obu yabaye bembiro kutambuza umuhanda g'umusharaba bwa parisheje Enkumi n'enkumi z'abantu ku rwo mparishi ya Kakabara bayitaba mu kutambuza omusharaba kwijuka Yesu Kristo kuyabambirwe kandi akitwa aba bagutankira kereziya ya Mugongwe batyo baraba Meriate Kidyengu bagumiza mu Kakabara mu tawuni bahendera kereziya ya Kakabara Parish Kabacyatu tujaguza ekiroro cya kabiri abaro busatu ibukuru tujaguze biteranizibwe ekiro cya kane kirikuya tukichaguzege kabacyaito kandi kabagatu tujaguze ekiro cya katane kirikwera ejo kubona bonesebwa kufa kwa Kristo okushaba okweshengereza no kuramya mbyo byaba byebembiro kutambuza omusharaba abakinderera aba Kristo ibiro bisatu kongera kwekamba muno kuko twalinda obukristo bwaitu kandi tekereza kusisa urugahamuramwa ubwa Kristo yatwegesesa kandi nimanya ngo obu natambuza umuhanda gwo musharaba ninyagambira hana kuyanje ninyagambira habinsasize byona nimanya ngo Yesu Kristo naza kufana byone na kuyanje namabona fenago niko yaba nazoka azoke najyanje byona anyontunga businje n'ibintu cyaba byona ninihera naza kubitereza. Reverend Father Adol yashaba bikirizo mu Kristo kugumiza mu betwazaje nko babirembetwazo mu kisibo omugandi makuru abakristo n'abakristayo kwetorora district ya Chenjojo erizo babahigo guma betebekanise barinzire Yesu Kristo kubatwaro mu iguru Ebyagambwa abanyadini babariyo mpanda go musharaba ubwo abanyakatolika n'abakristo bakwatanisa hamwe ubwo bari kutanira kanisa ya St Paul's Nyantungo Church of Uganda bahendera kereziya ya St Adolf Catholic Church so kujagira omugeso ezindi ezitali nungi ezirikulemesa kutunga obukwera omumaiso ga Ruhanga Yesu natwijucha kuikara nturora kuikara twetekanize tulindirize ekiro harugarukira tukuri kuhaba tukahukira mbyensi yebindi Yesu yabasasi mazima genyini hano ngambere twemerire Chenjojo abakusisiro basasire abakujumiro basasire abakunomero basasire abakozero kuyo basasire bayidora isitwe alhamsalama bamutire msumali hamutima gwakabanatekereza Yesu Ruhanga basasire Omukwendera Father Vanansi obusobozi yashabira bikirizo mu Kristo okusingura ensinko ku Yesu yasingwira musharaba Yamu okunobe bibyeyi tutunge soni ezirukwera habwe ensoni ezitukora tuorobe tuemanyiri tumanye nko kutuli ekituli habwe mbabazi zawe kandi buli kiro otuha omugisa n'enema ubwo kuramiraga bisalaba twijuka nko kuwafiire Amakuru agasha kwa Philip Murangira na Daniel Bingana mwebare abanyamakuru bitu omuri Kabare abakristo bashabwa okugumana bakunda Kristo ngo ahabwo kuba akabafera ebyagambwa Father Fred Birungi orugana mukuru wa Christ the King Parish omuri Kabare municipality ubwe bari kutambuza omusharaba okwetorora town ya Kabare Father Fred Birungi yashaba abakristo gumana bakunda Kristo abwe birunge byabakorira mu district ya Kabare okubambwa musharaba nichitwamya gutugume nitukunda Kristo kandi nitumuhereza ifubo habwe chikogwa kirungi ekiyatukolire okutufera aha musharaba yabashabo kugira ngo kutambuza musharaba kwine kubegeso kusasirana n'abatahi babo ambwa aha musharaba kwa Yesu nikutwegesa ngo tusasire bagenzi beitu kuko Yesu yasasire abamubambire aha musharaba kandi twinena no kugumisiriza
twaba nituturana bagenzi baitu bamwe abakristo bashobora enshonga bwenshi bayijombera mu kutambuza omusharaba Rizana bwe cyashwa cyandetero kwegura omusharaba no kugira ngo ruhangana nyasasire ibi byanje ashwanya ampereza amandi ko yongera gukora no kumpereza obusinje kugira ngo ndeko nabeso family yanje eza cyandetero kwegura omusharaba no kwijuka uko Yesu yazishi yatwerire kandi inshiriza uko yatwerire twe kugira ngo tufeyo tugumize mutkore ebikogwa ebyembabazi omugandi makuru abikiriza b'abakristo n'abakristayo muri Kagadi bayegitamo kujaguza kutambuza omuhanda gw'omusharaba kandi bashabwo kurinda omwe hamwe no gukora kurungi Yesu wange Monsignor Peter Kaberengo wa St Mary's Catholic Church hamwe na Reverend Eric Irumba Vika wa St Luke Church of Uganda bashaba bikirizo korero mbomwe no kweruhanga baganyire kandi abantu mali bagarukira ali ruhanga kintu kisimira mukama na muno muno twabakagadi timu Jesus tukwenda abantu ba celebrating Easter bayine mitima esemeire bokwikana okole ebibo kwisana kwikana mu kituru bali bokole ebirungo kwisana ahumbukire kayezo yahumbukiro mbafu kimanyangu kurungi okunywa haroha bakunywa ekizibu kuli kunywa okahinguraniza noboraba nonya nyo kugamba nywa no bjunanizibwa habo kuba cyembagambire ngu nyencha ujya kwano yetageza omunyu no yendeza school fees bayituka kuba oragendo kakwata zono kazemalizayo abana bajya kubagoba tuzirege nakazi nakakarungi heroes from the dead reka abantu bahumuko ngo mitwe bibi bagendo mitwe biki ebirungi nuko Kagadi yaitu ekande shininga kande mbachinga na moto yetu ya Uganda for God and my country. Monsignor Peter Kaberenge Episcopo Vika wa Kagadi Vicariate yajumira omuzego abantu abamwe abari kurabya mamishe kerezi hamwe n'ekanisa niko kubashabo kujunwa bakahurikiriza makuru marungi ga Kristo abakurabiya amwe amaiso ekerezia n'ekanisa mukuba mukaguyire you are going wrong. God will not bless you. Repent and believe the good news. This church was not started by human being. So it was started by Christ himself, the Son of God, who died for us on the cross. Kaitana abakatoliki amuna abakristayo kinyumire muno habokwa kiresereho muganja ine hagati y'edini zaitu zinu ibiri kandi ekini kusaba ruhanga byone bitusabire itwena hatongeremo amani na amagezi rubajiro yetu abekulembezi tukusaba abantu balinde obusinge abo kuba kironga kino nibo tusinga kuhura domestic violence omukazi yagenzerega mu trading center kudigida omusaya muragirege wagaruka mukana mutera omuhanda gw'omusharaba nikimanyisa kire Yesu yaferira musharaba abwebe byensi kandi okufakwe nikumanyisa ngo ensi yachungurwa emisaraba nkwenda gireba haiguru amakuru agasha kwa Nelson ayimsibwe na Thomas tumwebaze kare mwebare abanyamakuru bitu umurebi witu wa TV Sto Murunji ni kusima aho kutureberaho na kandi webare na no kutorana kureba TV West turiyo makuru agacencwire konkanza kubanza twahumuraho kuturagaruke tuja kusyaho byinji ebyabo myanye tariye mwenemwe omukutambuza omusharaba takarga Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Agarukurataho abakristo bashabwo kugumana bakunda kristo ahabwo kubaka bafera umureka bare wangana nyasasire ibi byanje agarukurataho gabanaga kushikibwaho Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Are you in panic?
or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Manager, ogito wagito. Ko kama tumuchidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ achumwe na wearinge byoma tugumiseze shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunywa mbogo nawo pensiyo na nesente konga tanyuire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje otwiro inecyetengo cyo kushuma obunasi obuzarisa Evelyn Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa obunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija oyetungira obukugu okwandika beje basya kuri ni kugenda omumisha hishomero okumenya birakiraho tera noti mushanju munana mushanju 50 abrinina nkaga ugambe na principal. Evelyn Health Training Institute Mbarara City, improving community health. Murengero izuba inko ekitongore kiri gukora byoma bihangaze ebyo murembe mbaba murembo rwambarara na nebyoma nka water pumps ziri kukozesa amashanyarazi ez'amajuta neza soda ezo kudibiko mizi neza hihi bakwinire angle grinders enchene mpango compressors rita 15 okusia rita 500 cutting discs ezebyoma diamond na wood omumbechi reba wall chasers concrete vibrators na za pokers marble cutters spray guns heat guns blowers rotary hammer na drillers ebyamanda n'amashanyarazi abaseveya inkebinire level distance detectors empangazi derima ba welding tubaretireza inverter welding machines hamwe n'ibindi binji ebyo kose byoma akasente kace ahaduka yetu Mbarara High Street ahashungire na Highway Restaurant ijo yerebere ebyo kwemeka byongera koroba kankwanjurire ankole Crazy Limited abara kubumbira byo kwembekesa nkamategura amatafari n'ibindi binji kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalore tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo rero bakwinira amatafari ga buri muringo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta Double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri Mbarara omwibumbe rishugeine barakoza technology rispiria eco nabyombecyese cyangana nkabendera ya Uganda bashangari mayiro 8 Mbarara Kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 cyenda na mukaga ankole Crazy Limited tugende twombeke ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwana mazumorya hano bari bategerizo mu mbagano mangwe shazakiri wansuko mu motoka iriyo nenyusi yo ngwija hakunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano ejo kamufondorira kahurire Kamwana tera chairman wembaga akongeze bina ko kishahemu ito twe tuyo no diplomat akatuka kanuzira hanga wanje ukanyiha ambi mucyara n'abagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende n'abagine n'intere
ekorwa ba Diplomat Habo Angelica Limited ekozwe mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS Werenko mwerere n'umfaratsi gw'umutendo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho rukwen Resform insiyebero toburunji yuko mutuma bw'abashubuzi twagumizamo na namakuru ageshwe keci okutambuza omusharaba kwagenda kurunji omu district ya Bushenyi kandi abiciriza hari Camuhunga parish bashabwa burijo okugumana bakwatira aho batahi babo emisharabe bakuba bekorira mu nseje abiciriza okushabwa kwera abagenzi babo nubaba bari mu kutambura umuhanda gw'omusharaba okwayebemberwa muhezu wa bwana mukuru aha bwa Camuhunga parish Reverend Father Robert Nsinga okwayetabwa mu abiciriza nyamwingi abinenako abinubujune abari kwangwa mutubakwatira ha musharaba tubokorereho bahore bagira amasiko no kwikiriza omukutambura kwitwe rizoba abwe chweke cyo cya katano ni mpora nyenda nkwatire hoha hari mubinji cyaka abantu bamutosha ebituri kurabamo ubundi twabama amani konga ko kutambuza omusharaba obu wangurira nebyegeseri ugaruka amani kinji twabiciza omusharaba guturemi ogutura hasi konga kandi birungi biringahi biriyo mwisho okutambuza omusharaba kwatandikira ha parishi ya Camuhunga kandi kwahenderera ha rushozi Karuvariyo Camabare omuri Camuhunga wazo munju wenka waza ha murimo wenka Veronica yabura wakubasa kuragaza misho ahabwenaku ahabwo butarebaje ogwene tutina tweshabire ahabwe chweke kintu buzimazima nyujukogo muntu buzimazima muri kwenda ngo musimura ha misho bunda kahweza bamwe mu biciriza batambuza omusharaba basima ruhanga akatfera aha rwa katano nitwe twine kuguma tweshengereza tukabasa kutunga obusinge tukataho mukama bwa ruhanga twine kushemera omugani makuru abiciriza bashabwo kwetantara okucwera nemanja hamwe no kutwara eberagiro mu ngaro obu abantu batambuza omusharaba omuri Kamwenje ebyagambwa bwana mukuru wa Kamwenje Catholic Parish Reverend Father James Sabakaki nkoko nahimba omusalaba naitwa abantu tuine misalaba nyingi oburwaire okuferwa okusasa n'obulemu obutukusanga munsi yona baitu natusaba okuhimba emisalaba egi n'engonzi n'okwikiriza n'okugumisiriza kugira ngo nsase na Yesu kugira ngo rizoba n'abarimo nashashana katujuna byetu atwashara mu kutambura nawe kushana nawe omukishane cyari mezesha bamuha abakristo abutagamba nabo bayereke nshonga habwenci bayejumbero mu kireki banje nimbashaba kugira nti bashemereye kwejumbera shaba mukama wetu Yesu Kristo yatuferire amusharaba yakingwega mu muhanda gw'omusharaba ogu mukizigwamo mu kutambura ogu ohura wayera wasasibwa mutima ebyo noreba byaterera Good Friday nikimanyisaki yego Yesu Kristo nabona nahimba omusalaba nabamuhangiriza nabamucwera omusango iri kutera ibyo bikiriyaho abakristayo b'ubureberezo bwa East Rwenzori Diocese nabo bayitabo mu kutambura umuhanda gw'omusharaba
ogwayebembero Reverend Moses Dachitari orusabudini w'obureberezo obu. Echechi muchikwati kandi twaza kukasha ya mwenda nituzakuba nitu making sure ngo twantendere exercise echi ahabwo kubana mukama witu Yesu ahashaha nke ya mwenda niho muisyo gwamurugiremu akabarwa nkofiri hakabaho mwirima mwinji abantu binji bahunga ahabwo mwirimo gwabireho no muyago gwabireho oguyahika bicirizo butareba mu kutambara konka bitu bongere becuminterize ahanshobe zabo begaruze busya guza ekiro cyeri izoba nitwetenga abantu kugira obuteka abantu bagira obuteka no buturabe turubate na Yesu tutari kuhondana kandi twaba turiyo nturubata na Yesu tutarubata nawe konka kureba abari kwebembera abandi omuco kwegura umusharaba okuba ari kuterwe nkoni okuba hekiro umusharaba mihango konka mwenu tushane nawe kandi eri nizobe turikwijuka Yesu wayekorera umusharaba bariyo nibamubona bonesa bariyo nibamutera nibagira ngo abambwe akabaroho n'enkoze bamusharaba konka bo bagira ngo bari ababarekure Yesu we bagira ngo abambwe. amakuru agagasha kwa Abraham Muganzi na Anthony Atwine. Mwebare abanyamakuru bitu twagumizamo na namakuru abaruhira Merini ya Musako bahire bamemba babeberabo abayitabira mu kazano kabo akabura umwaka akazanaka nakamara emyezi umushanju kandi birabe bisingwirwe hari umunka pichipichi hari umwenshaho hamwe na nembuzi na nebindi birabo. Ruhira Merini ya Musako mu kazano kaya kabura umwaka ko kusingura nakamara emyezi umushanju kandi kwetaba mu kazano ko kuhangura pichi memba nabaine kubike mtwara 5 buri mwezi kandi kusingura embuzi memba nabaine kubike mtwara 21 buri mwezi kandi kucheji twenda kujigabiro mu mazima kandi bashaba muzora bisho abo kwamanyirire kugabe birabo bacumara kugabe birabo bakabigabire nyuma y'edirisa mukagenda mutamazibwe kongera inzoba kucheje twenda kugaba buri umwe naza kugenda yicirize ngo amazima gakizireki gariho bakabika emitwara 5 tukatubika emitwara 5 kuruga okwezi kwa 5 mpaka okwezi kwa 12 so twashanga ngo muringo gumwe ngo ko mwana Robert yanagamba ekintu cyo kubika n'ekintu kikuru muno konga ko kuheza kubika kandi icyo tugaruka tukaneberaho muzehe yanacunda umuhango uzora hangure tukinaza kumugabira mitwara 5. Steven Muhwezi nwabiro musinguzi wa pichi kandi abandi basingwire birabe birumwe mbuzi emtaka za jampa eshaho nebindi. Muhwezi noha we Steven Muhwezi Steven I actually started with it. Ukatandika nayo otura no hangura igatoka hangura. This is my first time actually this is blessing. Otura no tayo orujira maho. Otura ni tayo rujira maho. But today chini karuhanga yagishuka. Zakman tubahereza ku services waba no ndaka aroni karauche waba no za counter speed orauche na ngenu mbere nare bire branch hito apangise ni ndeba hafunzire twine chiteka ndiko cyo kujya muturundo mwanyo muhango ho sente zaisha point number ya kasha benetas bukanise mahande kureta sento makagan rete ka business ako kora karete na mwana mucyaro wawe ne yortochi kiwa hindiro rutochi kurwa community. Ruhira Merini ya Musako ina mataji munana garimo Ruhira Main branch, Nyashitunda branch, Ngarama branch, Kashumba branch, Kabeyanda branch, Mbara branch na Chivare branch na Ntungamo branch. Ndi Anita Tukunda.
webare Anita atkunda twagumizamo na namakuru abiciriza umuri Kampala bashabwe kwebembeza obusinje omubara ukora byona obamba tambura umuhanda g'umusharaba. Okutambuza omusharaba kweriizo obo mu Rembo Kampala kwatambuzibwa amaramizo gatari gamwe na gamwe kandi aha kanisa ya All Saints Church na Kasero kwebemberwa Bishop w'ekanisa egi Frederick Bawa orukwebembera obureberezo bwa Kampala. Aba batakatandikire kutambuza omuhanda gw'omusharaba babanza kushabira orugendo oru ngo rutambure kurungi kandi barukwasa mukama kubebembera. During the way of the cross, Lord, we pray that you will bring peace this country, Uganda. Ahiba abantu bahika haba hariho abantu aba abantu babashabira. Okutambuza omuhanda gw'omusharaba oku kwayitabwamu abantu abarukwahukana kandi batugambira amakuru g'eriizooba ekigaruka kumanyisa tambula kujjukira Yesu nga bwe yafiira ku musaraba bwe ntakola ekyo mba nkola ki mu nsi muno. Njagala kubabuulira abantu bonna batuuliriza babataze kujoyininga wano olunaku luno lukulu nnyo singira ddala mu Uganda eno kubanga Yesu bwe yajjira kufiira abantu ku musaraba ekibi kyali kiyitiridde okuva mu kitiibwa kye mu ggulu najja ku nsi n'abonaabona kwalimu okwefiiriza. Eggwanga lyaffe abantu bangi tebaagala kwefiiriza, baagala kwekulembeza, baagala kwekulumiza. Abana bwa nyuma bija bayerundanira aha kicayi kya Old Kampala aho kushaba kwatandika busya obwo barikwakirwa bebembezi b'ediini zitari zimwe na zimwe kandi Father Daniel Musika niwe yabayebembire okwakira abantu. Orukurra ekibiina ekirikugiita enyikiriza zoona omu ihanga ekya Uganda Episcopal Council kandi Bishop wa Diocese ya Mityana Bishop Anthony Zwa yaborra ha micwe mibi eyeriisize karungo omu ihanga eri. Tukuŋŋaanidde wano nga twagala kwebuulirira ku musaalaba kubanga olwaleero tuluyita olwokutaano olutukuvu abakristu n'abakristaayo lwe tujjukira nti Yesu Kristu lwe yakomerwa ku musaalaba n'atufiirira. Omusaalaba kuffe gulina amakulu mangi nnyo nnyo kubanga Yesu okukwe yayita nga akomereddwa n'afa n'aziikibwa n'azuukira n'atununula. Some elderly people in old age they continue working hard. Let us talk of people up country. Someone who has grown coffee, he or she has sold 2 sacks of coffee. And at night, big men, sometimes in this place called Kanyama, come to that old lady, Sante tuzeetaagako. We need that money. Are you preaching peace? Oguyashoborra kwensi egi erimu ebintu ebirukutumara twena kandi ngo kirkwetengesa n'obusinge bwonka okutambuza k'omuhanda gw'omusharaba okw'omwaka ogu kwatamburra hakuuma obusinge. And their pilgrims. Omuganda abakristaayo b'obusabadiikono bwa Nombe bayegiita abanyadiini kwetorora ihanga ryona okutambuza omuhanda gw'omusharaba omuri Rubindi Town Council omu district ya Mbarra. Tumwabugamba omushanju ebi Yesu yagambire aha musharaba ebintu mukaaga ebi yagambire n'ebi ruhanga wanje nenche kyakunsikisaho. Okutambura kwatandikira ha kanisa ya Rubindi kandi kwayebemberwa Sabadikoni Venerable Dennis Kizinduka kwahenderera ha kanisa y'obusabadikoni obwa Nombe. Abantu twena oburi mu kristaayo oburi mu katoliki n'abasiramu n'abaro nabo batakikirizaga kugira ngo twena tuyimuke tuzo mu maramizo
ukubasa kuzaguja ikiro cyo kuzuka kwa mukama wita turi kubasa kujunwa utahurire njiri aheru kuburirwa izoberi eria Good Friday twabantujuka okuyesu yatuferira hamusharaba kandi abakurstayo bajwangiremo n'abakaturiki n'agandi bantu enkirize zindi twabantambuza umusharaba kandi nkekanisa ya Uganda umusharaba rwo kutugita ahabo ko hatari umusharaba Yesu kurataraferira hamusharaba titwakubire ntujunwa titwakubire turuho nano bukurstayo tubwakubire buruho Yesu atwinire mbabazi nyingi na tusasira umwe nutwarwa kwetenga kwembere yitu ibyero kuturagira gasha kwa Jeme Muhumuza na Arwaswa mwebare abanyamakuru bitu twazagaruka tumureho tugaruka na makuru agande katochi no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugerizo babantu banje tibarigaruka kugirenda kwa mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munyweco katochi no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi ine chama chayo muhute katochi yerya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. When you don't use Momo, you are forced to quarrel. Mama kabalansi nkuwaire 15 mama nkuwaire 15 ompaire 15 abantu abakulu matandisa obuyayo mwene obuyayo obuliga iwe ngobi yanko bantu sente dange nizade kolera ngobi nakolera sente dange. Save yourself from quarreling. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's keys. Sweet Tamasana, yeah. Stir gold is the oil you cooking oil for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Mulwali katoli kundongozina nanywedde kano kaalo vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini katindi katyebule mutolo okolola okotyonguka kwata kano muzeyi kano bakayita batya pineapple chawuda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi. Kakiga bangambye tolina maanyi. Ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink. N'abawala nabo banywa obutamu. Azamuni hamwe sente miliyoni 3 n'ekicweka nayongeraho miliyoni 1 n'ekicweka nagura piki epicheji inyambere cyango kumesa abana banje ayindugambiranye n'abana babiri umusekendure nyine abandi bana bari mu primary igabo ediyo kumfatiraho kandi ngerezeho nagura n'umusoro gw'amajani uvuge gashazeremo akabeyi kunka nindeba ngo igabo inyambere cyango munonga akwetungura naha
kunkwatiraho mukushomesa abana igarabu wejo tifa masako igabu iziro kwera omukutungwire ntasiya yawe chanje butare chamuhunga bushenyi district ningoma tajigitaga buhejo na kanunka branches omuri buhejo district na kagarama branch omuri kagarama town council ntungamo district tera not mushanju munana mukaga not 13 not ibiri. Let your child's aviation dream come to reality with Uganda Aviation Academy. Uganda Aviation Academy invites applications for May 2026 intake for the following courses: flight operations and dispatch, airline cabin crew, airport operations, airline customer services, foundation in travel and tourism, cargo introductory courses, aviation security awareness, IATA, GDs, fares and ticketing, aviation management, quality security awareness, safety management, travel and tourism consultant, teaching and instructional techniques. We are certified by IATA and UCAA. Pick application forms from our offices: Kampala, Metropole House, 6th floor, Entebbe Road, or 0393 10 66 62. From our website www.ugandaaviationacademy.com or from this radio station reception. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona ngabuzubwa ebitongore nka UBTEB, BIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses. Netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukungiri kandi kwehandikisa nukugendo misho. Tera inamba zesimu 0772 9 0 Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire echo sure. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Yuko mbutumwa bw'abashubuzi twagumizamo n'amakuru agacencwire ageshwe keki district ya Rwampara ikwasibwe projects 3 ezibirenizo mbekwa UPDF kandi basigire badisima habwe mirungi. Projects harimo buraro bw'abashabaru bwamba Health Center ya Kana, Placenta Peter Rindija Health Center ya Kashatu na Kamenar Kachigan Health Center ya Kashatu. Ebyo na mazero miliyoni 2 na mushanju kandi UPDF bikwasiza bembezi ba district ya Rwampara. Tukakora umurimo mukoto nokwa umurimo gwaitu tuli ba contractor, we are service providers. So mirimo tugikozere kairiko yabaye specified mu description zone mu contract tugimazire Urukure by'amagara mu district ya Rwampara najyangwa amajuga abashabongaza kwera cyango na mnonga abakoza barukore kiro kandi nkiza no kumaraho buremezi bw'abarwire kushobangirirwa okumanyisa abantu ngwe staff house ne kuyamba abantu baburijo abo kugira ngo abashabo bayiza kuraramo ngwakwamba bahohereza speed kandi no mbagetse zirize ko yongera misho tuyiza ko bahatoyireti erize kugira ngo eretereje staff house yaba yakoze subaje abebembezo n'abasimiri heri ya UPDF abwe merungi kandi bahamya ngo burumurimo gubakoze leta bakatungire kuteganisibwa binabibagamba byona just recommend and put the stamp. Mamnonga and UPDF for engineering brigade. Mwebare kantu batu nibagamba amahema rungi kandi engineer brigade UPDF engineering brigade nabo bakora ki bayongeraho itwenga Rwampara. We don't explain, no one is complaining anyway. Enda kusima ba UPDF twabakwasize contractage really
ukatwiha amazga umisho ngwenerizo batwashemerwa mu rubugamba ho naba bayongera batongozo ko mbeke kisika cyo kwatita kari kibare hele center ya kashatori kushangwa mugombora yandija ekisike kinitija kumara miliyoni 3.8 miliyoni 3 nimuzimanya 10 bibiri 3 namana kutahariya urokuba ichombe ko kiriya bakitamu almost billion yesente ejura yagwa munonga kiriya kisika kibasa kuija na mizi twaro irwayo litu hata orokwenda project okulinda ichombe ko kiriya ekihango twagamba katawo kisika kiriuya cheme kushisha ki ejura yije nyingi cheme kushisha ki irwayo cyandi kwechi izo mwarebere mu zo gukora mu rumo esentezo nizo twagizeta nizo twabahize mwe nuko kutarasha za sente neimo mutashara aporte yeji yo mu rumo gwetu abakwa itwe obuzare gwetu na ba contractor mu Rwampara ni pamyambo imwakoze neito obuzare gwetu na contractor no mu rumo mu rugi amakuru agasha kwa Susan Charles na Ruth Nwamanya kare mwebare abanyamakuru bitu twagumizamo mukuru w'Ekitongole cy'urukugita ba Frida bakazo mu ihanga echa Female Lawyers Network FLN Honorable Dr. Joyce Nalunga biri mu maso yakabukire minyeto ahabwo butafahamagara gabo ebyabagambo byaba nacinga ikiganiro cabeji abarukushome biragiro ayitendekere ya Bishop Stewart University abo mu Rurembo rwa Mbara arukhayo ubutumwa bwaha kucinga ikiganiro cabeja barukushome biragiro mukuru w'Ekitongole cy'urukugita ba Frida bakazo mu ihanga echa Female Lawyers Network FLN Honorable Dr. Joyce Nalunga biri mu maso yakabukire minyeto butafahamagara gabo. Look at your life holistically. Look at your life as a bigger picture. Look at your life and ask yourself every day, what do I want to become? I said my topic is what you believe you become. Imwe abantu abari okwa hero, imwe students abari okwa hero, mutakoma just kushoma ebyanyu byonka, mugezeho no kushoma ebyabandi kwenda ngu obase kumanya na no kubasa okuturo mu nseji. Ogu najara ngo abazire n'abatamucanga kureba ngo abana babo bazaha amashomero enshonga habwe ncibine kozesa kurunjo bunyeto bwabo. But listen, this is the lesson I've learned. No one will look at your problems. No one cares about your past. People want to see what you bring on the table. People want to look at the value you're bringing on the table. So as you study here at BSU, what academic grades do you have? People will not care whether you are struggling in hostel. Who tells you that it's coming from a rich family? If you are rich, then why are you here? We all come from, we call them humble, but the right one is not humble. The right one, you know it. Hey, I'm not struggling. You know the one with 4 letters. 4 or 5 letters. Poor families. Obwate Ekitongole cya Female Lawyers Network chikwatanise n'abebembezi babeje hamwe n'abakuru b'amatendekero gatargamwe nagamo mu ihanga okutahebiganire bi okwera beje okugaruka hamuramwa ahabwa TV West ndera akiza kare webare akiza murebu wito murunji kusima abo kutereza kirekawe okureba makuru gitu agacencwire twaza kugaruka tumureho tugarukana makuru agebyemizanye. When you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy 0 charges below 5K. That's the power of Momo. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day.
nejekeho hona mazima nyewe nkabanda reba umusiro gwanje kugurukusha agarahanga taro cintatiro umusiro gw'ibicorogo buri kirisa cyo nangitiremo murana kabumwe abazenyo nabo mukasheshe konka reba umusiro gwa murano rebo gwanje nkakugambira ngo mukakapere nandoga konka wayanga hatu wachireba hata bicho niyo byo bikuteze nduru no yabantameno mo yabawe bichori mukakapere mushanje nakosije musa cha crop champion taro muhinjo migando arukweza atakozije musa cha crop champion umuhinji wen gosije musa cha crop champion abashubuza mucanje a Joseph Farm Supplies a Kings Plaza omishoga Coppers Complex eduka namba G1 Jimset ni chango maduka gona omwihanga crop champion the farmer's best choice. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and multi-flavor. So rich and full of memories. It's 100% taste, zero alcohol. Try it, savor it, feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, zero alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda. byemizano timu yishomere ryambara ame boarding school yasingwire chikopo echo mpira gwebigera bw'amashomero ga sini yo muri Mbara City omurundo gwa kabiri eyekuratanise yaja guzo businguzo ubu bwanyuma yo kwanjurira bakuru bishomere chikopo eci yasingwire. Okwato bururo kwaba hari Mbara High School kandi kwayetabwa mu bakuru b'emizano mu mashomero ga Ankore aho zatimezera bireho zacyugwa mu bicuye k'16 omubishiki bone konsira bine chikopeche bari mu group yo kubanza hamwe na Maria Girls Creamland hamwe na Peace Aspire omubojo Saint Kagabine chikopeche bari mu group yo kubanza nabo hamwe na Katete Nombe Katunguru hamwe n'Ishongoro kandi yakasinga bine chikopeche mirundo mingi bari mu group ya Kabana na Gracious bobangiza na Cyamuhunga rero ngano bahereze kusinga chikopo cha Shema District bari mu group ya Kashatu na Kinoni Mbara Secondary School hamwe na Kanoni kandi Welden School abakisingira umwaka gw'2024 bari mu group J na Buremba Kitagata Butare hamwe na Bigera. Droises twakorera izoba real zaba zitarimbi kandi nitekateka with time anibona ntubasa kuperforminga kurungi abo kuba teams zibatuhereza ntubasa kuzana mpira kandi tugusya muhero yakasinga okwijanka bakashatu mu district cyabutosha konka amani tugine ndaku raganisa bagizi bo muri banda ntujya kugeza aho tukoreje munonga abo kuba team yo mu mbera nungi iyo ntwentebe kanisa kandi ntumangu ntujya gukoraje byose twakorera izuba nangwa tuziri ku munonga nkamwe n'ikizibu twazo mu group ya Muslim amashomero gutakucenga ngamwe n'ikitu jamana kwetebe kanisa group yo kuzanazana akwabwiye mwenda kusinga kandi tekateka nkitunga kibingo garzi tuzakora namani kurango twasinga buri muzano gona twine mu mashomero tugorobi kandi twenga defending champion Saint Kagwa nite tugorobi bakuru baza timu baraburwa kwetantara kutwara abazana batashyikire omezaneje habwa TV West and Aloysius byamukama webare Aloysius byamukama embozejo ne team zo kuza kwayanira empaka zompira gw'ibigera bw'amashomero ga senior gicange cha Ankore okuzarara zimanyiro kuzirije kwatana bwanyuma yo kwata karuru empakezo nizija kutandika na neza bishiki kandi hayireruke na neza bojo kandi zona nizija kutebekanisibwe ahari ibanda PTC okutandika na nebiro 8 ebyo kwezi kwa kana omwaka ogu ogw'2026 mbozi nabanza kushoma eya okujaguza abusinguzi obwambara ame boarding school aho mu rembo rwambara tujja kujikusyaho izuba eryanye chakare amakuru agacenchwire abo no twagahendera kandi abanaga kusyaho Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian owo rumo rwo bonere twendeze kurara kurunji
Rune kushibwaho. Red Star Wine, the taste that lasts. Nekuroba Seagard Investment Limited. Kandi neshango maduka gona omwihanga. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil. Second best to a mother's love. Pros for mattresses, be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Karim from Rose Farm, a world of beauty. Omugacencuire kireki mwebembeza obusinge abikyeriza bahaburwa omukutambuza omushara muri Kampala. Onakuru no rukuru nnyo. Abakristayo bashabwe okusasirana omukutambuza omushara muri Mbarara kandi aburubajo rw'abanyakaturiki rwayebemberwa Father Didas Kasapuri. Bahyugo kongera amano mukunda Yesu omukutambuza omushara muri Kyegegwa. Kero cyatujaguza ekiro cya kabiri abarubusatu ukuru tujaguze biteranizibwe. Emito y'amakuru yabane kushibwaho. Red Star Wine, the taste that lasts. Nekuroba Seagard Investment Limited. Kandi neshango maduka gona omwihanga. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil. Second best to a mother's love. Pros for mattresses, be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Karim from Rose Farm, a world of Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Ekiri kuratako. Bana Uganda mwenna mwebale kusima Bachogela Hub Products olw'okufufugaza endwadde z'ensusu zonna tonyiriza bato n'abakulu era basimye empereza yaffe tuleese ebipya ku katale. Leka ekirooto ky'omwana wawe okukola omubyenyonyi kikiirire na Uganda Aviation Academy twamibwe ayata na UCAA. Okumbereba ne kushibwaho. Oyine mbogoka naba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Program okumbereba arha omukikuru wanje omukikuru nyina baguma ariyo yakusemya akachenda konkana jet mushoze speed yaza kundabona kumbireba nakunda TV West mukikuru na hata stamira arambikirize kinda izo bya ntonoberebo otabambaza kubyama mukikuru nakura museyebare twenda kuleterekera baba TV West. Yes yabare kutureba kandi na nyombogo mbogo najinyo nimushanga kameza kena nyombogo mwenu munyombogo muhangare nko mukikuru gwaza kusemya akachenda
omukikura ine myaka 9 iwo ine myaka 25 yo no bita ejembo gote kusisho munda kandi we myaka 9 kala na jini mundu mwenka mayimaza kaja tukora nenda kumanya ibyo kuje kuhangara nyo wendo ona kuse myaka 9 tombuza ninga torye bindi nabwo cyo wano rembo gwabantu bakurumba jinywa iwo muto ni ugumoye nywere embugo turiyo tuzombere bukuru Pasika turiyo tuzompasika kandi pasika eji hati norwa katano mbageta God Friday no mazeberere Holy Thursday atabana barga Kampala abana bitu naniitwa abakuru twata akatwena tutaho mutauna binji kokakora me waheza abukato shomera mu cyaro waguma waheza okushaba deka kwirukanga futa deko umuntu wa leading a service eja kumanya ngo washo in case you are not recognized even if you back recognizing kokareka ngo bishop yakumanya ndeba ngo achi bishop His Grace Lambert yamanya ngo washo just omina akumanya ngo washo ateko atushuka bure yes akura muto deba ngo bishop yakumanya deba ngo pastor wawe yakumanya orebeke ngo faza wa choga kora washoma ajo tumanya nyumba nyetananka nizarwa mkananke je tayipiriza mambire taka kurebera otuturiyo tonsasire takizire akugambira tumani koraza kugenda kandi uje nkumanyire kimwe konka kumanya mwemanyise abakuru b'amadini mureke kubemanyisa muferirwe it's very bad umuntu kubana atarogwa no oferirwe no dero katanka you see by the way ukatamza shedi atokereza ngo tunge mase wafaza noreba nishomera rubaga hano rubaga watazika rubaga na wanyetegereza nawe mwemanyise bakuru b'amadini why hare no ichukuru kwanza niki washoba mwana musigaba abamwe mugenda mutakatungira na mugi ogwo mugishano baende cyarabasha dena hero haraba kikuru abakikura abakwenda kangambere abatarwa n'abanyabuzare babo bituka nareba Geoffrey yashoma yaza ngo yagenda nanyenda kumuramutse abakikira bono batukunda ne babane benda kuturamuse okuzire namango orumutabano wananka orumhara wananka konka atwire kureba akuherero orumuto kandi kiya kureba amba barukundo nenda konkiwo to kumufa urya haba gumahero imara heda chikankama kumyabe damusi abakikura ombantu bona damusi amaba azeya tine chiba kwenda bakana bo bina abantu babo konka baramusi mugo munda muramusiho musekere ayibambo bawo eyo mukikuro bawo baramuse kwatokuza kutunga bwire bwo kuzoma kagabo omukikuna jaze nanka yashoma kandi yiza yanda musi you know yes ekugenda kuramusha umuntu mukuru n'ikirungi teka kuzaha mukuru ukiruka reka kuzaha nanka no kiruka just humble yourself and great people ekiro chikure kimuramusya abantu akareziya akanisa kwa kubereba iwe akwiruka no berewe okumbereba yaba ni kukibo oyine mbogoka naba murugi ayibambe ne korera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje When you don't use Momo, you get insulted by strangers.
Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's keys. Sweet Tamasana, yeah. Stir gold is the oil you cooking oil for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. olina omutwe oguluma emimiro egiruma ebinywa amannyo oba omusujja waliwo Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyambako mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and multi-flavor. So rich and full of memories. It's 100% taste, 0 alcohol. Try it. Savor it. Feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, 0 alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda. Looking sharp has never been this easy. Welcome to Bright Suits. Be your own label. Located at La Grand Mall, High Street, Barara, Level 2, Shop number 5. Right in the same building with Equity Bank. At Bright Suits, we customize premium office wear for both men and women. Plus, wedding suits, graduation suits, Kawunda suits, and more. Whether you're dressing for business or your big day, we've got the perfect fit for you. Call us today on 0751 075 108 or 0777 081 196. Follow us on Instagram and TikTok at Bright Suits and check out Taylor at Omowazizi on X, formerly Twitter. Bright Suits, be your own label. From our studio